Jameson rong parabang puapan ing namatiki kapasin. Lason si kedamtang jakong po ni Paing Koyarni Kaziranga National Park Pen Kachikoy North Kohora Himay Lekte Arong Amikar Jameson rong par po bang pu ada porpai kebra chitema poralom inglong arit penrang bomahut ing namatiki kapasim pusi public TV karbiang long sai hemalong biertanang palin. Haladak pirang ketum karju bomahut ki Kohora Model Hospital along si silang ponbomna. Nonamat ke Will Life Lapen ing namray kumsay kia tumadimalong an palidun delang pusi birta ng pali. Tangte ang tonalam kachini jiapan alang litumalam tepenle arjupon sine. News Report Public TV Karbiang lo. আৰ্কিটেক্ট কাম কৰিব গৈছিলে ঘূৰি আহোঁতে নামি আহোঁতে মানে নহৰগুটি বাগেটা পালে নাপাই মানে তাক এটেক কৰিলে পূৰা হাতে চাই ডিঙিছিল খাই ল'লে আৰু যদি যিমানটো পাৰে বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তাৰপিছতে লগৰীয়া পিছফালে আছিলে এনেকৈ আহি পেলাই এতিয়া বাঘটো খেদি পেলাই মানে তাক বচাই কি আনিছে কেতিয়া হৈছিলে সেইটো ৰাতিপুৱা প্ৰায় 10টা 10:30মান বজাত হৈছিলে আৰু তাৰপৰা আপোনালোকে লৈ আহিছে গম পালে কেনেকৈ গম পালে মানে তাৰ পিছে কি আধা যোৱা মানে ধেৰ আছিলেতো ঘূৰি আহোঁতে 3-4জন পিছত আছিলে এনেকৈ যেতিয়া এই ল'ৰাটো হালা কৰিছিল তেতিয়া মানে মানুহকেইটা গম পাই পেলাই তাক পুচাই দিলে তাৰ নামটো কি নামটো জেমছন ৰং কোন গাঁও হেমাইলেখে গাঁও হেমাইলেখে ন তো ante karbi pentan paklar sap ikhat nito marong mekar rit damlo to dap kori damlo rit na chebol hut naling molong jon mane bongkuiso ne bongkuila he alang nane tomar penuna nan perma na jamson rong par ko hari ko kan mane etek dam etek mesin ke kan korlulut etengo aji thok aphan kor he korlulut mesin ke alang la ulan chepusai kan korilo apen ko nane kita nota une dela masih nana kami ang sesar masih aki hari sama tunggu masih tim siapa jauh pun kalang masih dia kan wan masih heman dela kita nak hospital amen thani main ke Jameson rong la penang limen nilian ke hemal ke rong isibat kalang penang limen thani ba nilian ke opsi ini hemal ke to chop Denarong mati khola pathu aklamalong anti-drugs campaign football tournament angdung kiti ke pathu ajai mek pamanpon. Karbi Student Youth Council mati thi hekpen KSYC Harokha Regional Committee atumpen chepatir piponsi jakhonga chikloni phaing koyarni anti-drugs campaign football tournament angdung kiti ke pathu ajai mek pamanpon. Lason si lakha kripo Mahamaya constituency ke parlopon Denarong habar mati khola pathu aklamalong Karbi Student Youth Council mati thi hekpen KSYC Harokha Regional Committee atumpen chepatir piponsi jakhonga chikloni phaing koyarni abangki anti-drugs campaign football tournament angdung kiti ke pathu ajai mek paman ponlo Bangso anti-drugs campaign football tournament angdung kiti ke pathu ponatum lake Royal FC Club Lapenti Diamond FC Club atum si pathu ponlo Alang litum Durni mate hini ati matum pathu pen Royal FC Club atum Golni an pilo Lapenti Diamond FC Club atum Gol Thom an chipi ponlo Halapu Diamond FC Club atum bang kang tangrak lapenti kit hek serajok Gol Thom an PC alang lituma hin pen chipahai pondetno Bangso jaime ke paman ponalong aki hai pabitra rong pi pen simai chari ponlo Bangso anti drug campaign football tournament angdung kiti ke pathua jaime ke paman ponalong aluhi sarpo aman pen kachitong donatum amen laki Karbi Anglong Autonomous Council Tourism Board Chairman Thorom Singh Krok Denarong Town Committee Chairman Prodip Ingti Denarong Karbi Cultural Society Amaipu Longbini Rongpi Anparta kapre ke theki dingatum chitong dunsi bangso anti drugs campaign
football tournament angdung kiti ke pathua jaime ke paman ponalong RDGP dun ring TC labangso anti drugs campaign tournament angdung kiti ke pathua jaime ingsam jin pen katalon pachun ponlong pamelo pusi nilito mapherang pen bertanang pali denarong penili tuma phirang ke arun terang nang kilo berta news report public TV Karbi Anglo Lah, mantap. Ini football apa tak? Ini juga nanti kalau so film football so ini lagi ben handle ini seputar itu Nilitum KSYC Champion Trophy Anti-Drugs Campaign nilitum laso paceton ponsi nilitum Horagat Regional Pen kapatir pipon pinian ke angdung kitilo laso angdung kitilo kecepahay pon ke Diamond FC ke thom ben lo lapen isi bang ke Royal FC alang litum ke runners up lo ke thom ben hini lasong bong si cepahay pon lo lasi nilitum laso campaign abang nilitum kachar li pen lapen sport koson si ke damchom raki chopen kachepe lojima hala so bang si nilitum montipon nilitum ke chengsi ke nilitum ke chengsi ke dipu pen sinang chenglo hala tum ke SYC ke form pen nilitum ningkane si hini ke SYC cari det pen api aso sport editum pangtang nangi po hala so matha pon si nilitum sport sitame central kopinti pen batir pi pon si nilitum pathu pon lo pathu pon bom pen hala dak gop kolesa boy hostel long nilitum thegam long lo hala dak araki ke chuatum do pik pik hostelar lapen outsider tum ta dam det titi so a discipline bang avi so bang thek pon long si nilitum bang hala dak visit bang dam lo visit bang so ka visit along alang litum interaction do lo student pen alang li hala ka porhe aning ka matha aning ke hang pik atum bang nang complain lo nilitum han ka porhe por nang pipe so ka disturb do raki chotum hong pen bang pon tum la so ka disturb bang do pik ko la so bang nita nang pachini pon si tum hala hostelar atum sport lovers hala tum pen tum chingwai si ni tum hala dak football ka pathu hostelar dom menta isi ni tum pine pon lo lasi la song bong se tame KSYC atim ben tum chingwai si president secretary ka do ba ben tum jir pu tum pen so chingwai si nilitum chingwai si nilitum akimia player mate owe kimia tum han ko son si ilitum kang thur poni ma po la asap so nilitum hen pen ball la pen boot la hoi ka do ka ve sport materials hai nitum provide pon lo sap ki un an lasi lason pathu bom pen nitum hala dak bang isi nilitum han aning nang ching sam do hostel tum ta la pen hala dak warden si tame tum han aning ching sam do hala so kadam bom pen tum matsi hala dak hostel tum pen patir pipon patir piponra isi khela dak bina pasini tum hadak pen pangcheng bang lo KSYC Champion Trophy pasini tum chi irpon pasi lasong bong pathu bom men si tum ako jadi ase long sitame tum hadak pa tum khela join non si hala dak same tum kecheng ben pathu dun si first aning kanang ang bong si tum attack a division an chipale dum ba lason na thaksin tum laso owe kimi tum han pen student han lason kirum pondo na pen penang an owe tum banga ningarong la araki chupen asap o haso bang hostelar long stame la pen ka prega dem long stame laso kachepe hello bangke ni tum thek pon long lo lasi lason wang bom pen Hauragat regional pen aku patir pipon ni tum chuning isi abang hala so bang tan tum dak thetan khela bipon lo ala bang dok muka long se tum bipon la pen pining le thota lapu rong pia sang ho tu president secretary tum dak patir pipon si dak nama yang tek adem mati khola ladak bang alang litum dak nang cibile lasi
ke bang jilang a hot sistame ne tum la bang second lo la pen isia regional long tum batai ke thom bi pon di posi ni tum sophan pa cha kon lam war side du blonde la bang ne tum athak an pon un bom blonde la ga ni tum pon bom po sitame isia regional long batai thom bang ke bi pon po asi muning sin lone la ga ni tum apor hunang bachini po la pu president secretary tum ni tum ching waisi la si araki ke cho bang ke elitum owe kimiatum nang bat pik lo la so bang editum chepe helo nangi la pen sport ka pathu penta isi araki cho pen penang an chepe helo un la so katini bang do la pen student num sitame ka charlie awar sai bang ke penang an mane ka chelong do ka charlie pen sport la so bang nitum ka pabiji pondi la so ka matha ponsi la si araki cho la owe kimiatum han jesemet ke owe kimiatum han Ilitum aprange football philong si munit dolap te timati di non ke isia porlo blonde philong e theklong le sita nane atok nane atawar nane gari arlo mate nane garden arlo ba nane lason karbiang long e adim da do opot hala sonan long se alang ne tume dam po hadak se rakhi ke chodam lason si to non bange football laso tum asap soviet akera pen laso isia ang thek ke chelong banglo laso football ka pathu laso athak an irum ponon e pesame sia level an mangen itum labangke continue nitum chengpon pol lasben owe kimitum han perang anak kerab long pasi nitum ning mathapon Hello sir, namitum KSYC Central Committee President currently president konjila penon ketek damlong ke ajo or fight truck silote la tor peti pethas tame komani kiben badet or kijun pro son peti ni ketek long do ni do tame ni tum thang la ko pesa tame ni ani tuben ni expect keren kondui labangke isi nang le nakarjo mesena question lo la so bangke nitum ha KSYC seng lupen la son mane tuitionament pen hem chele dere mane ke la son lo tuitionament pen lo prai ke ong hede nane ke dam po jer potum pen po hem ka chele kang ting la pen thekam long po araki ke chu la son si thekam long la si nilitum hala suhut bang la sokin neb dundo kaita nebun po arlo so somarhan po senda me pinso somarhan po sa me raki chu long sitan me nitum nebun po I have a sora guardian dom han nitum number en po ba nitum address en po alang liton hang si nitum la tum han nep si I have a sort tum long si pache pon po la pen nitum isi ka bisar do la saranga sap o paso chat ko son si munon phi pa choklem klima po paso chat pen la tum han kang sai do lasi son thak si di phualong pusa me hala KCS tum sita me hadi la sobang pangcheng pon lo non ke hala taralang solong pusa me isi aporlon te kangkir lo la pen la araki jo tum han la central committee tum sita me he la tum si non ke duty do lo la araki ke jo tum ta hala pulon te di pulong namon la rai lon te la hor ki jun tum gari ben ja pasang krai pola so ki jun araki ke jo tum do pe hala tum han sita me la central committee tum sin non ne bon po alang li tan ar phlung po la pen nona banke asap o ing hai cher lo posi alang li tum na che than do la pen nili mata ke thek long ta asap ke ing hai la pen silang la wan so bang ko se ing long rel isi town committee long kilong po la son do permission tidak wine shop la so banke nili la ke bang business a policy ko sono ne state pen abisi ke state tum la ke ala so bang state tum si ka chini ji excise na tu mulo mati di la ke hala tum si la bang than pachini tek bo sitame la so banke ko son si dak de pulong nang kang lo ren ma la banke sab o pine nang po la tum o ve ke mi tum ta langon chari nang po la pen dak emethang tum ta sab so apo bangke wine shop dolonte bala sonlo blonde juno nai po alam na ve sita isi hedi jun theklo blonde la dawaya son ta man mati la si jun lo folok lo pura ekdom mane ingkrang kritik la sobang ali datang po he